Adian balami gajing dawa ban penlong no ikanong ba tura kum ka winter capital mentapat kaseng hinyo trap youth council HYC West Khasi Hills District kala dawa na kasorkar jilla bakan itu ni penlong no ikanong stoin kabade ka headquarter jang ka West Khasi Hills District kum ka spring capital ni kum kanong ba per m u samla wante bok ling do general secretary ka HYC West Khasi Hills ulong ba ka West Khasi Hills District kala kinjo menta south hundreds nem na do bala thau ya ka bakala deiru ka district bala mi thama ya arthli giwe pat ki district bakin thop ya ka south west Khasi Hills but eastern west Khasi Hills district ka jingpen long no ekanong stan kum ka spring capital kan penlong ka jingmen toy ha ka liang ka roi ka par jang ki pat ba la ong ka council perlok jangi ki ba perlok garo apo tura baniyo ya ka winter capital niru mata kum ka sen HYC we don't come baniyo ya ka spring capital apo ka west district ka west Khasi Hills district kadai ka way na ki district Abahe apo jogo jala mekeria nilayo eka district nadu ka apo pratre na bispo agasnem khatnai spa nyo kunreu digane ka district ke jongi kelayat kemban refu saupun rusnem tunai benai menta patkan sadap saupun rusnem digane ka district ke jongi kelayo pan penkha iki atli ke district kata ya ka southwest West Khasi Hills District haklai tarik Jun August hajar khatar barnanta kayo ban penkha saya ka Eastern West Khasi Hills District hashpotring ngomban arajar huai te ke district jongi ka penmi sibun ya ki nongele lai doi pedio ya ke jela ke jongi nadu imai api stun indo Tienrai abang ipai pat ha ke bede beka roi ke par po kadong ke thang ke jongi kat ngi la penmi ye ki atli ki district raise minang duna sibun ha te kum ka seng we la idon kam ba po West Khasi Hills District bahkan dono ya ka spring capital kumba ki perlok garu ki dawa ya ka winter capital tingi kum ka seng do apo West Khasi Hills District ni dawa na ka sarkar bahkan belum no ka West Khasi Hills jongi kum ka spring capital nang ba ka West Khasi Hills jongi kan long ka way na ki district ka Bankil kadang iya nujor ha ki bobun ki bentang gi len ba ka West Khasi Hills district jongi kadai ka way na ki district ka ba la roy nrei ni don kambiang bahkan don ya ka spring capital nang ba kadang ka than jongi kan yo ya sibun ke jengmentoi kumalong kanong ba silong kata kadai ke jengkwa nakleng jongi kum HYC West Khasi Hills District